Mba'éichapa Guido Fleita Chéréra apemíma YouTube ikatuhaguéicha oipytyvõ Guarani ñe'ãsa apópe. Aníke nderesarái emonei che rembiapo eheja neñe'ẽveve ha avei eheja ne remimo'ã ehejaséramo upéicharamo ñañepyrũ. Ñe'ẽasa apó papoha. Ko árape jahecháta mba'éichapa ñambojere tembi'u sopa Paraguay apo guaraníme. Pehechaháicha ñande asu gotyo jaguerekohína sopa paraguaya apo karai ñe'ẽme ha ñande akatúva gotyo jahecháta sopa Paraguay apo guarani ñe'ẽtépe. Upéicharamo amo ñe'ẽ chemi peẽme mba'éichapa opyta ijehai guaraníme ha opyta péicha sopa Paraguay. Eikuaa mba'éichapa rejapo hetereíva rehegua sopa Paraguay ijejapo ndahasýiete ikatúko tembi'u ha'e eikotevẽtava he'u hag̃ua so'o oñembyhypyréva rehe avei oguereko proteína ha ikyraimi. Upévare eñangarekóramo ndejehe ani hag̃ua ndekyra ndaikatúi he'u heta sopa Paraguay. Avei he'i ñandéve moguapa, Paraguay, mboype g̃uarãpa, poteĩ tapichápe g̃uarã, kyrakue, mokõicha, irundypa, popa, takusuguetevo, esako'i, mokõipa aravo'i ryepýpe, ojy mbohapypa aravo'i ryepýpe, aravo eikotevẽtava ha'e popa aravo'i. Ápe pehechaháicha he'i ñandevehína pe cocina he'ihápe guaraníme opyta moguapa, raciones upéicharamo ñambohasa guaraníme mboýpe g̃uarãpa, calorías ha'e kyrakue ha kilocalorías opyta takusuguetevóramo. Avei pehechaháicha pépe ambohasa guaranietépe preparación ha'e esako'i, cocción ojy ha total aravo eikotevéva. P245 he'ihápe opytahína guaraníme mokõicha, irundypa po ha avei aravo ha'e hora, minutos ha'e aravo'i. Ani hag̃ua penderesaráihína amombe'u peẽme amarandu. Uperire jaguereko jehe'apyrã. Upéicharamo ñamoñe'ẽta mba'éichapa ojere guaraníme. Ñepyrũrãme he'i posa, pohykue avati ku'i, mbohapysa vevuikue kesu Paraguay, sapopa vevuikue kure ñandy téra kambykyrãta, irundy cebolla hi'áva sa'ipyre, po ryguasu rupi'a, mbytevore renyhẽngue kamby, juky oñẽ ikoteveháicha, mba'yru hi'upy ryrũrã. Upéicharamo kilos ñambojére guaraníme pohykue ha avei gramos ikatukua ja'e mokõiháicha, ikatukua ja'e sárenda pohykue téra ikatu ja'e aivévuikue. Upéva ndéma aikuaáta mba'éichapa ha reiporu. Ko'ápe che aipyruhína vevuikue ha katu ikatukua eipuru avei sárenda pohykue-ramo. Ha upéicharamo avei ápe jahechaháicha medio litro ápe opytahína mbytevoréicha ñambojerehína medio ha litro katu opyta renyhẽnguéramo péva peikuaami hag̃uántehína. Uperire ápe jahecháta mba'éichapa ojesako'i. ¿Qué preparaciones tiene la sopa paraguaya? Mba'éichapa ojejapo sopa Paraguay. Ñepyrũrãitépe jaguereko
ojeipiro ha oñembo'i hesa guasu sevoi hi'áva. Uperire oñembyaku mba'yru kambykyrãta ndive. Ojeitýi pype sevoi ha michĩmi juky ku'i tochýry porã aníke pytã ndehegui. Ojepe'a tatágui ha ojeheja upépe. Mba'yrúpe ojejoka mokõi ryguasu rupi'a ha mbaretekue rehe oñembovu. Ikatukuaa eiporu ndepo térã tembiporu embovu hag̃ua ryguasu rupi'a. Pe mba'yru ojeguerekohápe ryguasu rupi'a oñembovupyre ojeity avati ku'i. Kamby ha juky oñeikotevẽháicha. Ojeipyvu oñondivepa ojehe'apa porã meve. Irundyhápe katu ehecha jukýpa oĩ porãnte upéicharamo oñemoĩ ipype sevoi ochyrypyréva ha oñembojehe'ajey. Apehína ikatukuaa ñe'ẽ ndajaikuáiva ha'ehína pe kambykyrãta. Kambykyrãta ha'ehína manteca. Ha uperire ambue ñe'ẽ ikatúva ndapeikuaahína ha'épe he'ihápe sofreír ha upéicharamo ápe oñemoĩ tochýry porã aníke pytã ndehegui péva he'isehína pe ñe'ẽ sofreír. Uperire oĩve gueterihína mba'éichapa ojejapo sopa paraguay. Uperire he'i kesu oñembo'i sa'i porã ojeity mba'yrúpe ha oñembojehe'a aníke kesu iku'i ndehegui. Ko'ág̃a ikatúma emona mba'yrúre kambykyrãta ha uperire emoĩ hag̃ua ipype jehe'apyre. Ojegueroike tatakua ryepýpe oñembyaku saa puapypa térã mokõicha kokatúpe ha upépe ojeheja tojy hovara'e tapytãnunga. Tatakua ryepýpe ojehejava'erã mbohapýpa aravu'i rupínte. Oĩmba vove ojeguenohẽ tatakuágui eheja ho'ysã'imi ha uperire ikatúma eikytĩseháicha. Ha ápe katu ikatukuaahína ñakãñy'ymípe heihápe 180 a 200 grados ha upéicharamo grados de temperatura opytahína kokatúramo. Ha 180 opyta guaraníme sa puapypa ha 200 opyta guaraníme mokõicháramo. Ha uperire peikuaapamavoi néi upéicharamo apeve tembiapo ko'ág̃a ikatúma jajapo ñe'ẽ asa ha sopa paraguay. Aguyjépe hecháre che rembiapo jajohechajey peve.